Kardong Pini News Fast Karbiang Law Berta Kithan Jabang Negi Samika Jerong Parpi Aprangsi Berta TV Pen Arjeta Kibangji MLA Kilik Ahut Kongres Alongsi Doji Sita Kongres Asai Claim Clay KAUPA Asong Pen MLA Election Ahut BJP Aphan Kapar Emponji Along Ratcharia Song Pensi Cherap Cheto Dunji Pinidipu Kalakendra Along International Women Day Katalon Pon Ajerding Klui Pen Kiling Pen Nokbari Ahoy Kachar Bosaya Puthak Patumi Kachepang Sam Langpher Block Mondol Congress Committee Atum Pen Pini Pherangkia Mai Phaponsi Kebangji Lang MLA Congress Pen Tiket Jongsi HAD Minister Sumrong Hangaphan Pidat Pulotangte Congress Alongsi Doji Sita Vote Kerek Asai Claim Klepusi Pini Pherangke Amayalong Langsumipi Block Mondol Committee Meipu Longki Inti Langpher Mondol Meipu Joy Singh Singnar Dipu LA Youth Congress Committee Meipu Mohon Teron Langpher Mondol Mohila Committee Meipi Patmai Sori Das Fuluni Mondol Committee Meipu Longkam Inti Atum Pen Pherangke Amayalong Thanpon Kali ami TV দেখিছো প্রেস মিডিয়াত দেখিছো বর্তমান বিজেপি সরকার অসম পর্বত উন্নয়ন মন্ত্রী সুমৰং হাং আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত যোগদান কৰিছে ভালে হৈছে আদৰিছো আমি ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছ হৈ তেখেতক কংগ্ৰেছ যোগদান কৰাৰ বাবে কিন্তু বৰ্তমান যেহেতু নেকি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰু কেইদিনমান বাকি থকা অৱস্থাত তেখেতে কংগ্ৰেছক যোগ দি ডিফুট 19 নং ডিফুট সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেখেতে দলীয় টিকেট বিচাৰিছে এইটো হয় আমি তেখেতক নিন্দা কৰিছোঁ আমি ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছে কেতিয়াও এইটো আমি মানিব নোৱাৰোঁ লাংহিনো আমি মানিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই দায়িত্ব হ'ব কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি তেখেতসকলে এই সুমৰং হাঙক যদি আমি দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছ হৈ আমি তেখেতক ভোট বৰ্জন কৰিম সেইটোহে আজি আমি ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছ আজি সিদ্ধান্ত কৰিম Non MLA Ikilik Nangte Bokong Lapupu Party Atum Vote Kachithi Apor Ahut Pini Duaramla Constituency Arlo Along Mas Joining Amai Ingni Ponsi Mayalong Duaramla Constituency APHLC Maipu Habeli Jangpensi Maicari Pon Pen Mayalong Aluhi Sarpuaman Pen 20 ST Vote Hatlangso LEC APHLC Maipu Bikram Hansi Kachetongdun Amayalong Penangan Kilikalam Jethan Ponsi Laso Amayalong BJP Pen Troxy Cap Congress Pen Thokebrahini ASDC Pen Thongkebrahini Ahem Tunatum APHLC Asong Along Tingbedun Lapen Labangso Along 20 ST Votat Langso LAC Maipu Bikram Hanse Pensi Pini Penke Alang Litumta APHLC Asong Lupusi Dengpon Laso Along APHLC Asong Along Arpu Keduatum Chetongdun Dongkamukam Pen Komal Kathar Nisfas Karbianglong Karbi Anglong United People Association Asong Pen Pini Rooftop Hotel Restaurant along Pherangkia Mai Kangnipon Laso Pherangkia Amai along Non Kibangji MLA Election Ahut Karbi Anglong Angkang Kedoan LA Constituency along BJP Aphan Kapar Emponji Aphansi Claim Damji Athe BJP Sarkar ke Karbiakar E Articles 244A Alam The Ave Lapen Nondak Dipu LA Constituency Pen BJP Candidates Bidya Singh Englengke Kedamtang MLA Ningkan Krip Ho Anlo Manlo Setame Pini Arni Anta Natne Auditorium Hall Towar Kaselam Thekpon Long Lelang Lasila Dak Penke Langdam Pulotangte Non Nangmandat Setame Aja Taklem Thektheluputa KAUPA Mai Pumohon Teron Pen Pherangkia Mayalong Jaipon Lasi Non Kedoan Hamphang Asong Ratchari Asong Kedoan Ning Isi Dopen BJP Aphan Kaparem Nang Poputa KAUPA Mai Pu Mohon Teron Kongchunbang Joy Singh Timung Atumpen Kachuning Ripon Sonsi Non Kedobom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen BJP Sarkar Kachari Pen Karbi Anglong Akang Ting Atowarsi Claim Ronga Sonsi Hekpon Longputa Ning Jepon Dak Homosti Proxy do
homosti troksia lang te alang li simbon ajat dawe alang li keklem kang ang tek jat dawe lasila sona bang pu aphan ke karbiang long arat atum pahai bom lang pula tangte ilitum alang li metang jung la pen alang li adon harapan cipiun coda aimele pula tangte ni tumpen ke kitia ta cedon dekte la pen karbi non uwe kimia riso jang atum phanta worenga war sai ke kedam tang nengkan ke phota pipelo non nengkan phowe dang bong gela ke kipiji ke helu wingalam lu lasi ilitum rada tum non ke cerok tok nang ya polo ilitum ador ke so abut kipinang ye bangke lang pame eng sai pame munti pame pensi ilitum laso abut ador ke so abut bangke pinang ye lasi ni tum bangke non target bangalalo laso asong bansi laso adol bansi jakon jipo bangalila sitame non ni tum lang bom lo lasi BJP ban pare muncit asong lo polo tangte pang dak benir tum nampak langji lapen jakong kiting klub benir tum non pong BJP ban pare munji lo ngabangke arjab dun klub pencara penji lasi buka jam tak kecok cetek tiga bang pu pansi MLA tiket pilo juga damtang nengkan phota pilo anpen tuliram rohang ta ana pawar jepak lang kado kawe dak HD minister phana bangke karbi tu ana bangke boy thalang so tapi pedalo News Take Support News Fast Karbiang Long dipuda pedalo Pini 16 nong Nomati constituency BJP Mohila Morcha AMAP Jiutu Rong Pharpi Kongchunbang Koilani Kemprai Atun Pen Patir Piponsi Pini Pandit Ghat High School Pathuaklam along International Women Day Mate Soarlo Aranita Lonpon Laso Katalonpon along Aluhiaman Pen Kachetongdun Atum lake 18 nong Hauraghat BJP pen kachetoidun a candidates Dorsing Ronghang 16 nong Nomati IMAC Matik Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Karbiang Long BJP Minority a President Probin Teron Nomati BJP Mondola President Juti Timung Nomati VDC Chairman Dhoram Singh Kro pen Chetongdun CRD Pidun Laso Aphi 18 nong Hauraghat BJP candidate Dorsing Ronghang Pensi Pandit Ghat BJP office Mati Sai Hem Sitame Ing Pupon MLA Haidet Bulutang Mili si claim poninga kolam the putha Sili tum langdam lutang te Karbiang Long adang pi lapen dak Hauraghat ele homosti angka lahini langdam bulutang te Soni horum theklong Karbiang Long adang pi lagi kopilma Kedam tang 1986 pen Hemprek Article 244A langsung ateng pen Hemprek Karbiang Long pen dinahasau pan Hemprek labangso Hemprek tum mangkesong bom sila bangso Hemprek kepelong ya panabang nili jakong nili bidi doan assembly long nili lam paklang dun pen nili kacesong duni panabang boi tumpon pente Sonia lam the bangke MOU le pen MOS kacetok along ke pepleng kon pe pina ana dofa dola lai tambe apenglim panun dia phan nili jakong nili bidi do an nili hadar se song nun ko si pini nangli tum channel hoi pen nili ra da phan si jakang to inglong long le la pen thoi long le sai kachutuki me la bangso awar sai do Kasi nona din ilitum sakuri bakuri itum cipi pon lap une cipi pon tong tek the kasi ilitum dak inglong long le lapen thoy long le tame sai chutuki ke abang pu atum ke ongdung amuni phan itum sai kwetiki long itum awar sai pipon un lasi ilitum sarkar pen tingki jethan pen sai kwetiki kaching thur jana ilitum ke claim pon dia phan la pen la bang society ki long bu ki me risoi jang atuman abar sai pi pon dia phan tum body pon penan parte ilitum bepar nona din ke bepar ta kanang so thipi tasi ilitum alom aha artin name hat bozar dukan do highway ilitum
West Karbi Anglong kiling pen nokbari ahoy kachar ko sai puthak patumi langmi pi aroy kung along hako pen ahut sarnen lim dok porong hangre cho ahut ki etika ahoy adui aputhak si ser hong thom amay tum aphan rongara Karbi recho ahi pen klardak pen tokjir pen akang sai padua lam thi ateng si jerai pon lu alang itum pen kanin je pon alam thi arjupon iksina nang tum nokbari ma kalite kiling ma la so alama puthak pa pung thulu bodang te nang ni mena tum sa da cha nang bopusi nin nang tum phana chuni te kanglo la pen nang ni tum la so ada ya pin pen la hello puro lang mi pi aro ya long la pu nang ni tum nokbari puparai along chong ni te kanglong lo la pen alang roi ta hala hello ni li tan ni pen thelong lo la pen pen na kumani hutu dak bang ni chini ne same pini arni arani ni te kanglong ke nang ni tum puparai si la solong chong ta dulo la si nang ni tum phana chuni di kangke nang ni tum la lindok bang sirkep nang kang sai aha sarmen lindok rong hang Karbi richo din hut kang sai te kang ateng pe sinang tum ta koi nang pu busi ni tum serong thom min pen ta nang chuni te kanglo Kheruni Penran Singteron News Fast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Kheruni Adang P Self Help Group Atum Pen Cepatir Pipon Pen Kheruni High School Asai Hem Along Rat Amai Pipado Ponsi Aluhi Sarpo Dr. Joydhon Timung Aluhi Aman Pen Retire Tang Headmistress Ursarani Boisa Chetongdun Bangso Amayalong Boisa Pen Lamkaning Jeke Alang Litum Ke Kai Pen Ke Ajehak Aso Arlo Atum Aphan Ajehak Aso Pinso Atum Kachinek Kaholo Lapuson Tado Bangso Ajoine Det Kachari Ratchari Atum Along Constituency Along So Arlo Atum Aphanta Kachinek Kaholo Long Le Det Japhan Tok Dak Pen Do Lasi Pini Arni So Arlo Atum Aphan Aman Peng Pi Pensi Pini Therepo Ni Pioneer Cap Arni Women Day Mate So Arlo Arni Pupathik Ponlo Therangke Pen Karju Ponlo Boisa Pen Kaning Jeke Halo nang ko. Laki so Arlo atam rights pipet pedet apotsi nilitum kachefait kecheng penke nilitum mane la pirtha dang do an so Arlo tum kachefait laki kami choklem suppose wages ahin setame lako anma kiklem kaso aghonta ting pen payment long le detiti kecheng pen kachefait inang ke la hailo la penke hem tuboche ahin pusitame la hem along equal rights long dunde abang khu mane ajhaga hem bangke la so pinso tumang so Arlo phan dong thep gc ke thai la si lason ke chokche puwa phansi nilitum so Arlo tum kachefait nang ko athil laki equal rights bangke nang pilo puthoi phesitame nilitum la so bang exercise long le detiti la so joini sini litum chefait nang ko Kenan itu pini lada kopi spesi ke masuk pini lada ke Kheruni Penran Singteron News Fast Karbi Anglong Pini Dipu Kala Kendra Along International Women Day Katalon Pon Along Kechengsi Ajaimek Lama Pangjar Pon KNCA Pen Reka Terangpi Vice President AI PWA Pen Sira BP President KAWJF Pen Violet BP President UKAWA Pen Malin Intifi President Lapen Floral Tribute Pipon Founder General Secretary Kache Phangchopi Ahin Pen Lapen Mayalong International Women Day Aputha Protima Inghipia Hin Pen Kejai Pon Ke So Arlo Atum Koson Pensi Amithang Aphan Cherai Kom Thekjima Lapen Koson Si Kapaphang Lun Thekjima Lapen So Arlo Pen So Pin So Atumta Akengkam Chejor Rapet Nangji Puhei Hui Mayalong Jai Pon
lapen non ke bangji MLA kilik ahut protima ing hipi 20 nong bai thalang so pen thurdun po lapen Chokha Pangjang Aluhi Salawar Beg Maipu HSDC lapen KSA Maipu Simeon Rongphar Kachi Phangchupi lapen pinangan man pengkido tum chetongdun lapen candidates 17 nong Amlong Ingti 18 nong pen Robi Kumar Phangcho 19 nong pen Ronjit Kramsa 20 nong Baithalang so pen Protima Inghipi General Secretary KNCA Chondona Terangpi Vice President Serdihun Serpindeng lapen penangan man pengkidotum chetongdun pen mai ingsamjin pen pachun pon dipu pen berta panggundun songjalin ing lengpi lapen Gita Anjali Nasepi lapen mohor nebang sondon terang newscast Karbi Anglong ta pini International Women Day arani pachetondun si pregjam adimalong katalon pon lason si Lorulang so rang sinasarpo Auditorium Hall along Mahila Sakti Kendra Atumpen Cepatur Piponsi International Women Day talon pon. Laso amaya long Aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Richard Rongpi, District Social Welfare Officer Helen Terangpi, Langsomipi CDPO ICDS Project Sobhana Devi Bokajan CDPO, Kaban Katharpi Hauraghat CDPO, Josnatok VP, Rongkhang CDPO, Korobi Kropi, District Coordination Posam Abhijan Robinson Kro atum chetongdun si Mayalong RDP dun bangso Mayalong so arlo atum aphan kacerai kom ponji lapen kapaphrang dun hekji aphan chethan pon sonsi lapu Richard Rongpi pen kejai ke so arlo atum henlo pirthe ajakong lapen non aove kimi atum tame so arlo atum keklem kedam kengkam kache jordun bom loputa jai pon sonsi so arlo atum ke kaike ta kisungsi chingtang nanglo Laso along Chisong pon bom klem dam pon pensi donanglo puta SWO Helen pen jai pon lapu COVID-19 avur kido hut suarlo atum kachepaduk atum aphan karcho sitame pado ponsi ingsamjin pen mai pachun pon News 6 report News Fast Karbi Anglong Pinia Berta Lansi Pajullo Domi Thakme Kardo